ayieu naimaki embaye nayieu naimaki oleng naa kwanza ang'as alimu ajo atii atua Azimio la Umoja, atii nanu atua serikali. Naa kayieu naigusie embaye nabo tine wueji. Ore apa olong e Azimio la Umoja, ore Azimio naa is an umbrella nagira anap impatii, a set nagira anap impatii kumok oleng. Kake ore apa olong etii imbaa nayieu naimaki ake kidogo namen tenkaraki natemena kidogo tenkaraki Azimio la Umoja. Ore embaye edukuya naa adol handshake egira aasayu tooltung'anak tofauti, oltung'ani obo apa atodua ipotoki neji etaasaki handshake e Azimio la Umoja. Netiu anaa idipe esiai, idipe taata kitejo pookin Azimio la Umoja kaintudupaa ata tenkaraki nashomo Kajito Tugul alo aapuo airorokino olikae candidate nelo ninye alo aishooyo inaret enyenak. Kake ayieu nanu najo ore kitii atua Azimio la Umoja, kesidai sininye teneyauni sininye kulikae tung'anak, keetai sininye kulikae askarak, neyauni sininche tenebo, nikilikuani aajo kanyoo kiyieu, nikilikuani aajo kaji kias, neesi sininye consultation tiatua iyiok, niinform iyiok ajo what is going on. Mee oltung'ani obo ake amu mee candidate obo oshomo alo aas handshake, mee ninche ake oonapita olorere, ekinapita dii siyiok iltung'anak. Kake ore nanu ara orbarnoti, ayieu nanu najo mikinyorraa peyie miinform iyiok ajo kanyoo nagira aendelea. Amu ore dii siiyiok naa ekiata siiyiok effort, ekiata siiyiok inkurai, ekiata siiyiok nguvu nikiindim ayau influence. Neeku kayieu najo embaye nabo, mesidai tenaa kegirai aapik kulikae tung'anak ong'ata